Jadi ya ulan ramalasi tongan na tamu kita. Ya kong katamu melo boleh age pigau nomor sidi pacingi boleh. Nomor 2 ya sapre itu lagi. Ipaci-pacing itu lagi sapre itu lipakewe itu lagi. Ya gordenge isasai. Laipel i boleh. Itu kong katamu melo boleh. Jadi termasuk si tongan na memuliakan Ramadan itu ya komelo itama ramalang ipaci-pacingi bolata. Apel ki ya ro pojo-pojo ilaga-laga mana nih. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat. Termasuk lo boleh. Datang itu malaikat ko ramalangi. Jadi aja na jolo nanya ro makanaga ribu kamati mo di biaro. Bolata jolo ta paci-pacingi. Ya seri-seringi ya ro sade bolata ta paci-pacingi ro pona. Seri-seri aku sadai boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Ya nang katahu maraji-raji terima pak dongan nata suruh lakukan itu. Jadi motok tengah beni tate talura tate talu tate apa paling lama jam 4 dia sunat toba maka tapi caranya dia sunat toba maku ya. Pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba iya ku bolo iwa takkalewe ipangolo ni alewe lori puang Allah taala seakan-akan iya roe ibolo ya bolo raga ku puang Allah taala dioki seakan-akan. Jadi makanya aku tutu imatai napa ipena dinadingi seakan-akan Allah menyiramkan. Kemudian di saat itu ladani posininna dosa-dosa yang keri watakaleke putalagara nga papada ya wae masolo no pole watakaleku. Iya ko takut tasat dingale ta mega masalah dia namanya maketta ya siuru si aja selesai. Pegai mo baca alam nasrah. Pakuli-kulimu ya ro alam nasrah laka sadal qaudan an kaisrak alladzi an qadha zahrak wa rafa'na laka dzikra. Tapakuli ya ro wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra. Iya, komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi dia namelo taraka iya si jama ya si salah. Iya na ro wa rafa'na laka dzikra. Matu kota mai kota kok mapuasai pada tawe ko pure mas sampajang mengeribi tabacai surah al-fat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ibu-ibu muslimat NU Kecamatan Watasidenreng dan seluruh jamaah ia pengajian tae nasabah persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Jadi pembahasannya sedikit membahas masalah-masalah di seputar menjelang memasuki Ramadan sekaligus amalia di bulan Ramadan. Ya. Pertama ia rupa dongeng kasih tongan hadis natu nabita Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Telu aga-aga yilau. Telung pulang si tonganna tapi dua aga-aga yilau. Telung pulang. Allahumma barik li fi Rajab wa Sya'ban. Put tatambaya nga baraka okilalan na ular raja si bawala Sya'ban. Wa balikna Ramadan. Put pada piri ka ulan Ramalang. Nasabak mega tu tau mate. Banyak ulama-ulama kita itu mengatakan banyak orang meninggal itu di bulan-bulan Sya'ban. Iya, malomo tu amat yang na tahu di bulan Sya'ban. Jadi milodongi supaya na pada piriki pong Allah Ta'ala ulang Ramalang. Makanya kita berdoa itu wa balikna Ramadan. Ta pada pirika pong ulang Ramalang. Dua nih. Ru'yatul hilal dengan hisab. Ya komakadai ru'yatul hilal berarti mita ulang secara kasat mata. Ya ko makadai hisab na hitung mi jumelana. Ya ko makadai ru'yatul hilal ya ro ulange denayul mita mata ataupun menggunakan alat secara istilahnya ya ro mata kasat na rekodena apa daraja layase. Yopo Muhammadiyah namoci di midaraja tamatoni makiro. Jadi aja takada magi jeneng ka berbeda na pada mana mau korasi bahade sana katani coco ni
Cidi mak bila yang penting tamai cidi daraja tamani standar bulan terlihat. Betul kan terlihat angka nih cuma demi panitai mata. Nah sama angka na cidi daraja tapi iro pak komita dia pernah pita. Karena masih di bawah garis suku kayak pinawa dipita apa pi daraja layase. Nah seluruh dunia isi Malaysia, Singapura na pakai mana standar 4 derajat ke atas. Muhammadiyah itu menggunakan metode hitungan yang satu tetap masuk. Makiro. Jadi itu Muhammadiyah 30 tahun ni sama metode maka tanggal aseko matu na puasa teh, tanggal aseko na lepai. Karena itu menggunakan hitungan itu. Nah, ya aja tersalah paham kan? Karena mudah-mudahan tapi kita tidak bisa nukar. Kemungkinan besar berbeda dalam penetapan puasa. Tapi nulle bersama amui malepak. Besar kemungkinan itu, tapi depan ditetapkan sebab kita menunggu hasil sidang isbat. Jadi kemungkinan tuh angka puasa pemerintah menetapkan itu kemungkinan. Tapi tetap kita menunggu. Jadi itajabani harus sidang isbat. Kemudian angka toga perlu sampaikan yang paling pokok ya. Setamana aja nana ya pengewangi awal Ramadan ia paling pokok alewe ipas sadiah. Alewe ipas sadiah untuk matamaiwi ulan Ramadan. Nah sebangka hadis nabita man fariha biduhuli Ramadan fakada haramul jasadilaniran. Jadi nigi tau mario marenno rigau angkana tama ulan Ramadan. Betuanganna iya ulan Ramadan mario marenno iko natamaiwi. Karena itu adalah tamu. Jadi iya ulan Ramadan sitonganna tamu kita. Ya kong katamu melo pole boleh agay pigau nomor sidi pacingi boleh. Nomor 2 ya sapre itu lagi. Ipaci-pacing itu lagi sapre itu lipakewe itu lagi. Ya gordenge isasai. Laipel i boleh. Itu kong katamu melo pole. Jadi termasuk sitongan nama muliakan Ramadan itu ya komelo itama ramalan ipaci-pacingi bolata. Apel ki ya pojo-pojo ilagalagama nangi. Nah sabab nanti di Ramadan itu akan turun malaikat. Termasuk lo boleh tatambah itu malaikat ko ramalangi. Jadi aja na jolo na yero makana ribu kamati imon biero. Itu bolata jolo ta paci-pacingi. Seri-seringi yero sade bolata ta paci-pacingi ropona. Seri-seri ko sade boleh bersihkan sebagai tanda kegembiraan menjamu Ramadan. Pada muje tidi ko angka cara ko 17 Agustus mapenre umbul-umbul to menyambut pada muje roh. Menyambut. Jadi disambut Ramadan boleh jolo yang aja jok na lewe. Matu pinalok ko lewe. Jadi boleh ipel. Ya komeki macece pala tak? Dia nama digaga sebagai tanda kegembiraan. Jadi ekspresi. Itu? Jadi ekspresi kegembiraan. Kemudian wadingi meli sali sapak baru aga. Aliliki sali sapak baru. Maka dari kamali sali sapak baru. Ya mone masuli aja mone nya ta terpai juta. Ya moro sali sapak nama sempo usahakan iko maliki sali sapa. Aja na ya mak balo-baloy mana je. Ya warna putih, agak-agak bersih. Jadi matan rangi rita kong kacarepana. Maka do macarepe mesa saya. Jadi pakai kakama gak tahu kasih malah salah saululo masih gini ita si warna dan to madupa-dupa. Tatambah lah sauluna. Itu. Jadi tapi itu kagak aturangannya roh. Cuma istilahnya dalam berpakaian itu juga memang kita ada adab dalam berpakaian. Istilahnya jangan terlalu mencolok. Ya kok kui agama wita na dimakruhkan pakai celak merah. Yang merah itu yang tidak ada campuran warnanya. Itu makruh hukumnya digunakan.
Katu tahu masul rak celak mak baju celak de sisa gaga warna lian nasi garu celak mak masam merah membara itu dimakruhkan. Iya. Kemudian nak boleh toh paci-pacingi. Yang kedua alewe tama nih yana pokok kango nak boleh. Yang kedua alewe nasaba ya sangi je mario alewe tu mario tanya ya roba boleh yon riye ya jika kango nak sapre ye makan jak ki ganti wi kamu tu sapre tamega rupana laga yolo ni tolai gordengi sesak ge to yaga gi alewe asam pajas sunat toba ki jolo sampai sunat toba ki makan jala dak matu di waktu tahajud menjelang subuh otoki sebelumnya angkat to sebelum masam pajangi aga mandi sunnah taubat iya kapak jarang na bahas tahu dio sunnah tobat ki tate siaga bangsa na tate dua tate telu iya dek to nanu tate telu makan jak subuh setengah na telu setengah na pak tate apa mau liwa subuh memo tate lima na pertama subuh jadi otoki makan jak tu kotok dia tengah benih saya tapi ini anu ya ini di tarekat kota tarekat maka daya komelo ko magampang terima pak dongamu mudah tembus oto ki tengah benih dia pacingi alewe dengan niat membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah ipacingi alewe untuk mengolok kupong Allah Ta'ala apalagi nareko dia sunnah taubat ki mandi sunnah taubat purai matu iro alaki ajenne ki suku napa malaki korang nibaca deto na mega namo bangsa silampami dua lampa napa ki masem pajang sunnah taubat napa masem pajang sunnah hajat napa milau dong itu mudah diijabah ya nang katau maraji-raji ngiterima pak dongan nata suruh lakukan itu jadi motok tengah benih tate telura tate telu tate apa paling lambat jam 4 dia sunat toba ki maka dapat ko carana dia sunat toba maku ya ajenne ki jolo pada kotomelo mas sempajang jenne ki suku jenne jadi aja na cica misiku cica maju mata dek pas suku jenne tak bisa lima ki akali momo ki akatalu ipatamai wa inga cicang napa to mak julu mata ipak gana manang yang katalu ipa suku-suku manang lima kiri kanan katalu ulu itu si bado cile cicang denah katalu tu Pak Mega tu tahu denah katalu tu ko cicang mi sapuru ya tulu ni pasti ala do cile iya jadi cicang lah aja denah katalu ya tu iya mitu ajewe bisa ipasuku-suku nasaba angkat tu riwayat rampe maka dana nigi tau mak jenne napasuku kang angkat tau mak jenne dana suku cicam malam mak julu mata cicam madarito akka cicam mak julu mata katalu ko limana pokokna la sigaru-garu boh pas suku-suku mana maka de ko riwayat nigi tau pas suku-suku ijenne nah maka dosana iya rola bae si bawa iya na pigau pure na pigau na pacingi manang ipong Allah Ta'ala jadi ya tu jenne palak gadosa tu palak gadosa jadi oto kirona maka meki di oto meki camme jangan mandi telanjang jadi makun raya pasal memang jangan mandi telanjang
Usahakan inang basahan ipake namo kilala WC we. Apa onron na season na to setang ko kilala WC we. Iya. Nang kaji tu setang lala mata na mitay-tay ki. Iya, makanya kata makana Allahumma inni a'udzubika minal hubasi wal habais. Setang ngarone si bawa setang makunray. Itu. Jadi dena roane ba namu makunray nangka ko tilala na maega ko tilala WC ko to tama. Iya na tu nakada nabita bagi perempuan memang jangan. Kemudian jin itu kan bersetubuh dengan orang yang mandi. Iya na tu ampai yakel orang kata biasa tahu madari matampu na tak ditampu na. Kami ka makokoy. Kaya itu biasa maka dari malajangi dena lajang setan memang jin memang nasabak dia bersetubuh. Yana tu ampai dia nawat dito dio mangolok ko ay masolo di makun reye. Biasa ko kisalo dio to mengalirkan air. Masolo ka wae mangolok ko ay masolo itu juga bahaya. Karena jin itu di atas air makanya dia bersetubuh. Matampu itu anak jin. Ko jaji ni matu kaji ni dia napita maka dia temal lajang jaji ni matu ni karena itu dari manusia juga iya na tu nancaji turusalo itu nakala manci turusalo iya matu iya tu cuma napai tamnya le na maka da makui coba maniru iya ipa aja itu iya mega makoko tu dia napahang ita wero maita na ya tu pa angka biawa angka mancaji banyak tanya tu rusalo bawa ka biawa aga kariwaya itu di Halifah Umar itu nacuri le darak na paniping yale na koropa darak maka dah iya anakmu mana ka demo ala ka maka dia jaga manjana kana aku na ulo kolo ni si senang kay macul lo bolana menre ko bolana na lapor ko Halifah Umar kemudian Umar itu maru'iyah langsung tadi maka ada jin mematumi ya namanya gak tahu napa kabilin-pilih makokohe apalagi di media sosial menre ini kan ya tama-tamange na maka kampas setange tamo ko tumapanan na maka da iya memang ini penting saya sampaikan ini aja ini sudah dari dulu nah ya na tu ampai nabita na pak gurungan tu nah malak dan pasangan ketika wanita mandi usahakan pakai kain basahan ajak lalu tapak gure ronata anak darairo anak-anak gadis itu iya kemudian purakyo nama jenis suku tabolo ni aleta takaleta sebelah kanan napa sebelah kiri napa sini pada saat kita menyiram tubuh ko ni pokoknya sange mandi toba iya ku ibolo iwa takalewe ipangolo ni alewe lori puang Allah Ta'ala seakan-akan iya roe ibolo ya bolo rangyo kulwe puang Allah Ta'ala dioki seakan-akan jadi makanya harus tutu imatai napa ipenat dingin seakan-akan Allah menyiramkan kemudian di saat itu lodani posininna dosa-dosa yang keri watakaleke po talagara nga papada ya wae masolo no pole watakaleku jadi sambil baca itu jadi ibolo yaro sambil itu liano kagero namoje tung kalasata komandarin kalasata tapak itu yaro ya koto dio ya tu tilawi epong talagara nga iya la sayang kari watakaleku pada tak sia curang iya wai upake dio tilawi mandi itu dengan doa itu jadi tilawi yaro aja nih gandrus bawa mak bala iya dia pada mi bukannya itu ira tidi selengnya sininna ijamae pak dogam manang iya jadi namu ya ro dia ya je tu kanja na wani ki dia sunat toba wani ki ya nama ngaribi meki dia areweng dia sunat toba ni setiap nasabasya soye tu dosa maka jete ga dosa ina rut dia sunat taubat makomi ro carana de toga ge tu perlakuan khusus na maka de doangi we de toga maka de yale pabakatoa na paidonyo koro maka de yemi ku ibolo iwatakalewe posinin na dosa-dosa engke kuri watakale ku talagara ngapuang
Ya Allah sih, seakan-akan Allah yang menyiram. Ya Nuria sama di sunat taubat makom itu. Iya. Pura nikmatu cemme mapacimana ni rolelewe. Ajenne ni tema. Ajenne suku. Lo ni asam paja sunat taubat. Pe ko siya asam paja sunat taubat. Masam paja sunat taubat niat nami bawa akadabani wakatai masam paja sunat taubat 2 rakaat karena puang Allah Ta'ala. Aku ambil. Jadi maka gampang dia meki pagan na iya pak dia nama rigaga meki pagan na iya neraka na sampai sunat taubat dia nama rigaga namo siratu rakan na sampai sunat taubat dia tu nama rigaga itu pedek mega pedek makanjai aga na pangupuna pangupuna tu mak bicara pangupu ki ko sampai sunat taubat angkat tau panrita nakaitkan si bawa sampajange kaitan na si bawa pangupue apa makna iya ro pangupue si tongan pak dongan tu jadi ia agak ia kotoba berarti dosa do boleh tasalange kega na sura makanja ibaca angkat tau panrita makna ina iya makanja apa melo ko je tu ko terima itu bakmu melo ko pacing elemu 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah makanja itu. Iya. Kemudian angkat tau makna ayat kursi. Iya. Apa itu ayat kursi nak puang Allah Taala mana hana jallo Allahu puang Allah Taala la ilaha alenato illa huwa alenato Allahu la ilaha illa huwa al hayyu alinato al qayyum wa Allah taala to la ta'khudhu zinatu wala naum alinato gitu ina alina mana hana jallo jadi itu ayat kursi ismul azam asanna puang Allah taala yang agung angka mana itu tuh ina alina mana itu na jallo tuh pada kul Allahu tuh kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ina alina mana ha iya na tunah kada ayat kursi pasibawe kul Allahu itu to pandite tapi de to na iya rumah kada mesti ro de ya ko de tapal ayat kursi aja na iya ta baca itu de to na mutla iya ro cuma makadami na sama melo ko je tu toba ko pung Allah Taala bacai ayat kursi kacicang napa mu baca kulu Allahu akatallu rakaat kedua pada niku mu patamma ikorang itu iya apa dega ga tahu ka apa masam paja cicam mita to na tambak korange nule patamma itu 30 geso kulu Allahu bana mu ganrusu akatallu iya na mu bacanya itu pada nih itu istilahnya ina rota pakai jadi ya ko masam paja sunat tobaki ayat kursi si bawa kulu Allahu akatal. Ya, pangupuna. Angkat tahu maka 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, tuh. Alai capana suratul Baqarah, amanar Rasul. Kemudian napa mu baca kulu Allahu akatal rakaat kedua. Angkat tahu maka ayat kursi napa kuliah yual kafirun. Nah, maka to si kuliah yual kafirun nya baca ko agak sana sampai sunat tobat nasaba ia tu membedakan antara muslim dengan kafir pak iya roati mandari itu maraja bata-bata mandariki maka magabawan nya ji puang ngewe nasalah kagi puang Allah Taala mandari de nama iya magabawan nya ji iya itu mandari makoro itu seakan-akan tidak ridho dengan Pak Berena puang Allah Ta'ala. Angka tupasan na puang Allah Ta'ala man lam yashkur ala nakmai nigi tahu dia nasukuru ki papedale ang kay walengi walam yasbir ala balai de nasabara ako na pole abala walam yarda ala qadai ya kung kagaga polewi na siya noko na ko de na no betul kan na tulima sumpah papena dina tidak ridho dengan ketentu aku makali puang Allah Ta'ala fal yakhruj minal ardi suruh yaitu tesalailinoku pal yatlub rabban siwai suruh ni sapapun na sumpah aja naya na sumpah iya jadi aja cede nanri balawa sih magabawan aja pacar lagi aja tak terima iya manri balawe bosi winasoy tuli bosi mana siapa aja
isan na din na bosi na soy palapaka gitu di kagak tuli sa mana waktu ang kami tu makoto jadi jadi usaha kangi nasaba makada ega pa tu pe atas salangi nasaba de ni terima ketentuan na pengalatan seakan-akan de tu ridho baca kuliah yual kafirun. Iya. Jadi itu anu naik. Tapi ini mani bawa roh desa rona kada tau pandrita miro makada nasaba ia tu sure pak dongeng toh ya ti ampai mandari upau makada ia konakan na ko musibah na masara-sara masa dingatimmo pegai baca inna atena ia ro tala pangupu ale pangupu inna atena iya ko takut tasat dingele ta mega masalah dia na me maketta ia siuru si aja selesai pegai mu baca alam nasrah pakuli-kuli muyero alam nasrah laka sadar qada nan kai sarak allazi an qada zahrak wa rafa'na laka dzikra tapakuli ngero wa rafa'na laka dzikra wa rafa'na laka dzikra iya komelo ki komisanya tuli nahina kangi tawe deje gaga ekonomi de na melo taraka iya si jama ya si salah iya naro wa rafa'na laka dzikra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika fargab eta baca tadobul tare wa ila rabbika fargab wa ila rabbika fargab supaya macawe ki lori pong Allah taala dia mari kage pakuling itu jadi aja takala baca lalu mimateru de mancaji pak dong biasa nabita baca surah angka ayat na pakuling ketelu na baca itu fungsinya. Jadi dia itu ya kuya wala padongang pada itu ku masampajang au baca rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfani warsuqni mengilau na aku aja takada warsukni ya ku makadaki warsukni dalle umumi ya mi ku makadaki warsuqni ilauni betul ya tu kona pa baraka ipong Allah taala. Saya dapat ijazah langsung itu tentang zikir itu. Tapi aja tak ada warsukni. Iya itu ya kok biasa nih karena dia warsukni wahdini dalil umum. Tapi ya kok angka agak khusus metilau pakai warsukni napatilau. Aja nala pakai ngilillah atau ati nai pakai. Nah. Iya. Jadi itu kaidah-kaidah sederhana itu tapi itu doa sangat mustajab di situ. Iya, kodale ilau to rasukan nih. Iya. Ya tiasa ngedale tepak palimatan re. Ya wana tepak kesehatan tapi ya tu dale kamina mariawe waramparang. Jadi ya tu dale kamina mariawe kulalan nagamai waramparang. Dia naga cauriawe tu dale waramparang. Dia naga yawana. Itu. Ayana tu ampai makada aja nih salai tappa gara-gara waramparang isapa. Nasaba isolang itu dalek lopoe nas tol lalu dalek kami na malemah. Itu. Wagar kira-kira oto ya bereng napa to mala sepeda. Wela dapat itu waktu makole batu la betul kan nak buru kan yoto na untuk lolo ke sepeda. Iya na tu tahu padak kalebarakan na tu tahu de na sampaja gara-gara sibuk masa padale. Pada itu. Iya. Tepat na nasolangi gara-gara hanya mencari rezeki. Padahal rezeki yang paling rendah itu rezeki dunia. Iya, orang peralino. Dia naga gacau. Apa iya kene orang perangi asugirange adalah nikmat besar. Dia na adele puang Allah Taala. Dia na adele. Maju kada dia na adele. Na dia gaga orang paran atau kasisi. Kama kiro. Tau sogiemi berarti dia na adele puang Allah Taala lo kuatanna. Dia na adele. Tapi iya orang perangi bukan nikmat yang paling tinggi. Sehingga ia roya sangnya senangan jadi itu orang perangi bukan ketenangan bukan iya jadi apa ya kene orang perangi non ri ketenangan dena natan atau kasih sia tapi tidak gere tau sogia na tenang na iya mako ko tau sogia mega malah saulu itu pange jadi tania tu itu orang perangi bukan ketenangan asana senang mi. Tapi Allah memberikan ketenangan kepada hambanya siapa saja.
tahu sia-sia lenga tenangan na mo ka warang paran angka tu teh rita maka ya ko wita ya nu de sakada gaji tapi we den angka mana nama susah iya lengi dalle tenang angka tu tahu sogi we coki me lupa palala mata de pagagaro we di asun mi bali bola na mabok kana liwa sila na baro na nasa angka ulaw ngukurilalang angka dukur de ga tanya tenang jadi abalalo pun aja tuh iya jadi aja tak ada warang perang mariawala de tu warang perang jadi aja tagadai kangi tepat tak gara-gara masapa warang parang aja iya ya natul mandari bora pak balu maka aku mak balu ki pakanjaki pak mega tahu kasih angka na nasarun tu lima kana mau pada gagah na balu itapak na napasiang ka igol kasi itu apalagi ramalangi matu may kaya tu pak balu itu aja taganay kang itapak tamagi sahabat mak balu na kanan aja gangka nih itu kibanding itapak iya muak bale mu balu ya tapak mu tu masak mu pasiang ka iya betuangan nama baluk gol ko dia nagan na siliter patimba gabaya aja lalo mu timbang tepak mu napa mu pasi timba tepak mu aja lalo iya ni paca aja tapakan jaki jadi nanya ko dale po Allah taala melo malengi angka uruntu pak bu oko kita mak baca ka ro ulan rio lo uruntu ya ro makada iya ko angka tau nak gangkul yang ngi mapigau betungan nang kagaga na jama na iro jama-jaman na mastinna dibayar dengan harga misalnya 5 juta tapi tahu iro pak jamay ngi nalengi di 5 juta nalengi padahal mastinna kwireke ngi jaman na ya tahu 5 juta tapi 5 juta dia lengi tanya siangka na betungan na dena si patok jaman na si bawa gajina maka dai narampi kurilalan aja mu maselang natutu puang Allah taala lalannya tu dale masuk na sabari na ganda natutura ko lalat dale supaya dia nasu tanya pulo ko tu dale mu na wajah matu tawak kamaja ya tu 5 juta lebih topa ang kami matu dale letam tanya pulo ko tu jadi akong kagaga tajama na dena siyang ka si pato si bata jamay si bana wajarangi te aja mo ta masusah magay ang kamato nalingi po Allah taala lalalya dene itu nolah tappa si balikan na ya ko angka tau mak jama mesti nasi di juta wajaran na tappa milaw di 10 juta dena siyang ka na jamay si bawa gajin na meloy na tarima maka dai koro lai bukarang ya tu tahu supaya tak bolo ya tu gagai masu na denonro ya na tu na mega tahu 10 juta gajina na mo anak na dito na mega na napake makamaja angka to tahu 400 misa bu gajina kasih macicil motor man to ing kamati anak na masikola kenapa ditutupkan ya na bahaya termasuk pejabat ero yaitu ya ampai mandari ka makada iya nang katau makalasilasi matapukong kagaga na jama maka solamu ya tu magi na mega pasar pista lapisi dia nama deceng itu kare sampai kare ada iya tomi mah koe iya na pasar pis AC pasar pis kulukas pasar pista lapisi talapisi sola minala kabala na nasolde dio korone na panapakamaja te masoli denu le mandeceng itu denu le mandeceng iya na kan na yon na iro lalang makana dena si pato iya kene makana anu deje gangka na walau pak dake iyo ko na madeceng saro karja aku na bawa pada 200 bana tawaja apa solder na bami je tu na make kana sanape mele yang ngala wah ne dia ala malia televisi sola minala na pasisele isana iya to mi mako ya to sampai bisa pa ang kanggota aku podanga jadi kebiasa podanga aku maga-maga jama make wita na silapo je tu televisi da tu 5 ko mo ko tu nah saya makura-kura baraka je ko manistas jadi makiro jadi tapakan jaki tukang batu di aja na sambarang ko tite makadai na mo se ko minawajaran na kasi tawe ye mama dai itu kan na to ni eta pakiro
pas sidak kata tonan lo ko tahu itu nalo mo yangi dale po Allah taala. Iya ita gale kong ka guru sekolah pa honor 300 misa po gajina 350 gajina siulang na datu na ganna pangal di sabun na tu masasa majujur na na capu tapi magi na sekolah mo anak macicil motor matoy makan ka sampai mabola na 300 itu sabu nang kapajabat 10 juta gajina siulang to 5 kontrahan padahal komelo irereke magay demetto na ganna iya ro pa honore 300 sabu gajina ko malasa anak na bodrex minalya kita papaja na pura man re bodrex ta papaja bolokan iya ro 10 juta gajina tanda obat dokter capu si papa de melo de sonti pajai na sabak na pasu ipo Allah taala ro gero na bukara ngilala na tak bolong masuk na sabak tanya meto hakmu tanya dale mu ya tu iko mi mala salai hak na tawe makiro degaga pabu pasagi way bosie lagi kulalan na hadesae tatio kolino denang kanalap di walaupun satu titik si tati way bosie no pole langi denang kanalap di si tati pas-pas ukuran na paturu pong Allah taala jadi aja tak kada lebih wae dena lebih de na ukuru pong Allah taala way bosie no lalan na si taung tidak akan pernah lebih walaupun satu titik. Iya, jadi itu sampai makan aja tuh musa saya serangi musa saya bosie makan magi deh pura yukuru angka minon rui mega tak bolo makan ada pasi puluh ngokor na bolong kosong ngokor ya makiro ya tetapi jumlahnya itu sudah diatur jadi aku masan rai bosie deh na lempa tapi aku na pamasang ni deh curug ki makiro itu to milau dong supaya ya bosie mak baraka makiro katana wala ngasoy wala kasoma baraka nanya ko wala bas kasoma baraka bosi mak baraka iya ro balawoy ko nakan nay bosi tapam meke ko bosi mak baraka iyo mo ko tanya bosi mak baraka napay si ganru suman re balawoy ko bosi deh na malang ganru suman iya ko mak baraka na mo balawoy mi tau to mi tau ko bosi yan ito na madaring kabalaw malope-lope ulina malagalaganuna way bosi matokan na yato way bosi mak baraka nasa to panrita iya jadi ako bosi aja takada bosi si mandre si balaw de takada ki epot tapak baraka iya gagaya na wadi mapedecing makiro itu ya ada nang katu bilawi makar bosi si maga si de karena kita diajarkan minta barakahnya ini tapahan itu dito kaje naliwan na ro napay kemudian ona to dio sunna toba ki napa masam paja sunna toba katisan ni ke gawat tu nama kanjala da to milau toba ya ko to suju aja na pura ki ma bersalam ya ko masam paja sunna toba ki oko suju paca purange ilau toba ni oko tu ya sange toba taba ya tubu taubatan to rewa ingaramanang ya rota salata na isa man mo aja teh na hindi jamay risa sama kada ya ko ti kanto nalakay ko kumatinray iya male na isa man natanya timbagang ulawa mi pakyang na risa pa irisam ya pak balyang ipacay cairang ipacok dokang madare makalasila-sila na risa man na hindi jamay yan pa ito isuro mingerang yata salata dede isurok mangakui wi maka dami po Allah Ta'ala ngakui mu ije makanya itu taba ya tubuh taubatan kembali betungan rewa ko rana mana ngi jama-jamamu na nisap po Allah Ta'ala kada ila cundeke alena makalasi na isang cuma melo mi po Allah Ta'ala ko yang ngakui asalata de pa kanis po ngi makada salah ko je tapi de mo ngaku para mini kong kanata iris sama kada lena je rapa ipaneon na iya cuma melo mi ko mangakui kada po ko makada weya to kasi ona makasola ta dampay ga de na marigaga pa mangaku no makiro iyo po ko to lima kada tania de kada tatte ari julun na ye lang ka makiro jadi angakui bannya salat to kyolo na po ngala ta na pa kada po ta dampay ga selesai maka lomo
ne po Allah Taala ko kakasalaha pede madape ki pede mariyoy ang kagaga yilaw pede mega yilaw pede mariyoy yo po ti di ko taulino yon ri mangilaw ya ko chomilaw mo chicha na lemoy ya ko kadua ni makarani alasi ya lagan na katalu makarani obe mana ka na tayo makwa papalit na lagan na kalima na sang kasi atula paling di na ya po ngeda nang pede mega yilaw pede mariyoy itu ano na to jadi aja mo ta masusah gitu kira kemudian matu kotamay kotako mapuasay palit tawe kopure masampajang mangaribi tabacay surah al-fat akasyaga akatalu surah al-fat 20 sera ayat kapa aja itu inna patahna lakapatahan mubina itu jadi surah al-fat tabaca katalu aga gunana insyaallah ko napak baraka ipo Allah Taala dena kannai abala maraja abala maloppo gangkar ramalange manguluh de to na masus sa papedaleta gangkar ramalange manguluh itu barakat surah Fat itu tapi pas satu Ramadan ya kedua Ramadan tidak mangaribi napura mangaribi tabace lattu iya tu na agasanne lattu iya tu na tamisa iya tabace makanya lalo ko masigi tanang kapimpingi tapi kang matarawi ni rawanin na matarawi ni katarawi pura pisa to tapura masampaja mangaribi rewa kilo bolata tabace iya itu jadi tasakang ibace akatalua dua barakan dena kena musibah maraja tatola abala itu selama sampai Ramadan berikutnya sitau najaming itu pakai selama patola bala yang kedua ilomuya dalekna yaitu tawe gangka 1 tahun ke depan itu pas satu Ramadan na amalkan itu ulama-ulama kita itu jadi aku madari saya yang memang perhatikan itu amalia-amalia seperti itu saya perhatikan betul iya apa angka tongat tu taung pak bu makadoe samana sa ditaung yang macipi-cipi sa didale iya angka tu makadoe malomolomo ya si pamulai angka to angka mo de to na siaga tapi angka itu seperti itu selalu dicukupkan rezekinya dimudahkan rezekinya itu ya jadi surah al-fat itu baca katalu ipakoling jadi angka tawita tahu katawita bacai cica mina baca tapi akatalu na pakoling tasidi ayat tapi katalu na baca katalu mana na baca tapi aku ya aja mau tapakiro baca mani materu itu apa iya ro pada mati je ro apa akatalu na baca katalu mati letu cuma iya kok maka kata pandrita makada setiap sampai berdoa ilau ya roh ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale iya letu si ilau ki salamakan ilau ki alomuya dale gangka katalu iya jadi itu yang di pas satu Ramadan ya jadi ko satui ya roh malam tanggal 1 enak tapi mengaribi neisa mengaribi nanjur kata pandrite palawangan na mengaribi isa ini baca iya. Kemudian angka to cek de perlu sampai kangi iya roko mengaribi di koramalangi makanya pak ko metete cek de kama apa iya tu ko buka itu talingi kesempatan buka iya ta aja ta mampasilelung alingi kesempatan iya karena berbuka juga itu adalah ibadah iya. Jadi upasangi wat di motu yala pitu menit bamuki aja talan sukama iya angka tu tahu angka memang nikacai nak kata ni si babe pak bang are palah dah tapon wow apa minu Allahu akbar wah
angka mopi apalagi ko agasane bepaya na to angkay kalukuna angka bala mopi ko isina te jalan ko te pasena ay aja agama itu mengatur ketenangan dalam ibadah. Nah iya tuh mangaribi pak na metta mo melo si jatuh tuna metta satu iya. Jadi iya na romatu pak baca pangupu ko to mas sampajang ponco kini pangupu tak aja na lagi kesempatan aja na to silalung mangkamo pi kasih tetu datu dapat itu ko to matoa kasih maka masina to na makadokad do ega napai mak balendere kama dito 54 di ati di mitel wanjo na pak bang de iya de tapakanjaki cede nunero tatoro cede to ngana pitu menne angka to maca napabangi jolo radio kato be sama koro iya kok bangi radio na pabang tanyale na bang napa mandre latu piban na radio napa napadang napa bangalena aduh angka tahu makor jadi na marigai di manibake kami tola tapi alingi kesempatan angka tahu buka kobolana alingi kesempatan na dapi ilaw mak berejama ako masigi iya taja aja tani tahu tator cede robela aja Pak Maega tuh itu na marigaga isay makoto bisa mundur apa ayat isay masarolat di ko malalalale wani ni jama angka metohat de sana maka dah nabita bikin dewa kita urangi oko umakku ko malalalale wani mi tau umakku masesay ilap di makanja iko malalalale wani na sampajangisa makanja na makada sitang ngajat tamana isay napaki bang dahil na marigaga atau bangi kota may bani tapi PT Taiwi na pagkama. Nah, alay 20 menit enggak kesempatan na tahu apa angka tu tahu de nakalangi buka ko tanya nanre de nakalangi. Nah, saya ko beppa me deu buka. Ayo pokon nanre tapa angka tu tahu. Napay beppa nanre na pura minum pura pi matarawe na pamanre mak dupa-dupa. Jadi kasih kesempatan jangan menyiksa. Biarkan orang menyempurnakan ibadahnya. Nah, iya. Akiro. Jadi ini manitu pengurus masigi enonroy aja na elo tabawa ipuelo. Iya aja Pak ya kuelo tatu ipuelo dia tu gaji. Iya jadi tadi cedero maka dah ya toro memang itu mungkangi. Maka dah ya kota memang ribie sekok menek purana batawena paki kama supaya ridi buka ko boleh kamu pakai sampatata lomak berejama mangaribi. Ya kota me isae sekop pi menek na purana bangen na paki kama supaya rotai kasih mak dapi sepajang isah iya akhir jadi itu yang penting saya nukan itu ya teh matarayo ko 20 rakaat atau 2 rakaat rua iya ya 2 rakaat na pamawitri wadingi langsung mawitri wadi toki maka dame moto pamato masam pajat tahajud dan mereka ya miridi melo emali 20 aja na tawitri jolo iya latu pi 20 na paki mawitri makiro kemudian angka pakutana 2 telutama nomor sidi yero tau mah hakekah maka dawat diga ko sapi ngigere siaga na 7 ko sapi siaga tau na 7 iya tu akekay ko saping iman tasyapi mi palabai sapi ya iya ko imam mali de gagawita de wakada de gaga de pagaw runtu penjelasan na pangulut ta imam mali si Abu Hanifah makaroba agasane mahakeka saping iman namo iman tasyapi na palaba tasi dia saping pitu bende angkatna nah ya kau tahu mah hakeka iya ko cidi bembe cidi tahu arwane wadi 2 bembe kalau mampu pagan na 2 tapi iya ko cidi miton roi mampu cidi na iya apa de tu nak kada mutlak 2 de tahu mampu mi meli 2 bembe korone isuruh pagan na 2 iya ko de na mampu cidi na maka dalalo iya ko de mu mampu aja na jolo ang mampu topo ha ko tulo mo na gamay ro jadi maka da we na arwa apo anana melo to barana arwana arwane manang atau pitu magampang sidi na sapi muli
nang kamacio mana nate atau pumana ni makala akekane ya na cidi mi mampu kita aja natalia nganya pak iya tu ko maka da memana ngi pagan na idua na pitu anak na rone mana dua patu sapi tagere na pasapulop paja jida to na moci di mi mampu daripada bembek tali pitu enggak wakil jadi na palaba iman tasyapi palaba wadilalo kate wadilalo maka dapat kuyasang Loki dia tu le mali bembek masolila le bembek baran maklu ya paju ta bembek na madani mi Loki oko pak gere sapinge tapodangi maka da gere rang aki kakak walai si bagian boleh atau mapak botingi nama gere sapingi maka dah gere aki kan ni nianre mapak boting dia nama rigaga wading iya wading ya miko karo bayan rema Pak Boti salah-salah gitu. Kecuali bagi tamu dia nama rigaga ya miko bagian nanti aja. Kemudian angkat torona tentang pidiah. Maka dia tema cupa bicara gina toh. Makie iya ro pidiah isitonganna kafarat. Ya sange tanya kafarat. Kafarat patolah kumaka depi dia kafarat patolah iya tau de naule ma puasa ke gayasang nomor si di tau matoa de nanulle ma puasa tau matola da maulu ni kasih da kai de nulle ma puasa iya na tu maka majapid dia tapi de na puasa pidia ba mun na waja cupa asan na ko bicara gina siaga satu mut siaga sidimut ia kui rupiah kami sekitar 60 na sakbu ka apa makokoa wita ko basnas 60 na sakbu tahun riolo gajero 60 na sakbu seso karena memberi makan satu orang fakir miskin dalam sehari artinya setiap jumlah puasa yang ditinggalkan jadi ya ko siagang ka nanrewe makokoa de nakada kataluman rea de sekali sehari iya ko 60 na sakbu mamakanja angka lalu 50 sakbu wita iya 50 sakbu angka toto pandita nasa de tergantungan remu ya kok restoran manre ko soso 200 pa sakbu jeso yo puna sakay ko anre mo makada ya anre ko jeso seko ya nah jadi itu anunya hitungannya itu memberi makan satu orang fakir miskin satu hari sesuai jumlah puasa yang ditinggalkan wadi pasi pulung 10 sona nape wajah atau 20 hari wadi to pacapuran nepi mepi malepat teh mepi malepat teh wadi tu wajah pura malepat kopi dia kada tapi na pasume man ni pura pi malepat ni anu mi yaleng na depi kagay mero tajat-tajang tapi iya ko iya makanya atale baraka nah okilalan na ulan ramalata pasu ya nawannya sebelum manu tay kamannya lepar 2 hari atau talungas somelo na malepat tay pasu nih wat dici di tahu yalen na yamana wading sampai makadai iya ko bagi-bagi de to de na malada makyang ka yo poko yaleng ici di na tahu atau 2 na tahu keluarga wadi wadi tales sila surat tak wadi maka doeng ka kasih sila surat ko korodesi sa gaga maka rajing andre na maka rajing may gana na masikola pakere kasih maraji wadi tale iya na riasa keluarga dekat iya sange keluarga dekat pak sila surang diga cawe iya tuh napa maka da tetangga dekat itu bali bola macam itu. Jadi ia tuh ya sange keluarga dekat sila surang itu keluarga dekat dia kacau cawe itu nah ya rawat dia leng anak fakir miskin sitongan itu jadi dia itu nah kada anak yatim de fakir miskin ya ko yatim minasogi nah ya ko jadi fakir miskin tersapai maega ko kampot tak iya namo pagawai makna namo polisi bapak tak gaji mega gaji na polisi
itu kasih mak dari kemat tu. Iya, kong kan anak nama sekolah. Magan. Talu anak nama sekolah. Angkat tu ni bayi ni na palasang. Nung kosoki, kato di matuan na. Iya, na siaga mi gajin na. Ko talu mi pami juta gajin na. Dia tu nagan na. Yupe tu pak balue na madar dia tu asoso megay ke polan na tu. Jadi aja takana makaraki maka kanjak bola na. Yandre ka bola. Deni Yandre. Makai gatau kasih Ranri cami bola na maka rajin Andre na. Warna si garu-garu maka rajin de makanja bola na. Apa biasa madece. Iya, angkat tahu si peto-peto lirina bolana. Weh, makai gadui. Ini jadi aja takkan datangnya ukura boleh irita tania. Iya. Jadi rotano jadi Pak Deni Andre bola itu Deni Andre. Itu. Apa salah itu kena balu bolana apa melihat salah-salah lah. Di makiro. Iya na perlu dibantu. Kemudian makadaka ona tahu malasa degaga harapa tahu mata yang kedua tahu malasa degaga harapa sau yo poko malasa nang kamo harapa sau isuroi maka kamajaka bak puasa itu tapi ia ko malasa ina dega harapa sau maka iya teh malasa sakdam ni Pak Buran deh betul kan ada ni tajam ditajam ini mate, dia ditajam medising. Nah, itu membayar fidyah tanpa mengqadha puasa. Ia kau tahu matampu si bawa tahu menyusui. Kedua, ibu hamil dengan menyusui. Tapakan jake nuna. Nareko nak kita urangi alena. Alena nak kita urang. Maka dia kau puasa ka iye. Ai mesa. Apa watampu kaje si bawa anakku mesak membahayakan maka dia mengqadha puasa natolai puasa iya nareko anakna na khawatir katanya alena magala ma puasa kalena saya ya magala ka ma puasa tapi we anakku wa kita urang maka dia mesti qadha sekaligus bayar fidyah dua na wajah nakaba tui puasana natolai tui puasana apa magala jadi alena kaba puasana sebab magala naganti matu kolabai iya ropi dia untuk anak-anak ya rona khawatir ka kalian di mapuasa rona kalian puasa rona ka jadi kaparatnya anak kandungan itu adalah fidyahnya sedangkan orang yang tidak puasa tadi ini karena anaknya mina khawatirkan maka dia mengqadha puasanya natola itu dua jamanna jadi kolaba mimana ni maturo jaji anaknya suruh ditolai napa iya ko epi dia na wajatoi tapi iya ko alena mina khawatirkan alena mi dianggap marid yang enggak ni tahu malasah si bawa na khawatir katui anakna na khawatir katui alena maka dia tidak bayar fidyah tapi cukup mengqadha puasanya dia nak kemaja fidyah tapi mesti na tolai itu luar angka tahu dia nak kemaja fidyah matola puasa mi bawang ia ko alena na khawatirkan karena dianggap sakit tapi nareko anak na ban khawatirkan dia khawatirkan ya alena dua na wajah matola puasa toy maka majapi dia toy itu aja lalu tak kena anu bawan lah itu ini mana itu kuncinya si bawah tapi angka tu tahu boleh membayar fidyah ketika dia tahu agak je sanaro arakon lawesang istilahnya lawesang dengan kekeringan yang mencekik itu jadi orang itu mesti dia ganti puasanya sekaligus qadha puasa kan itolai puasa agak pirona Pak Bahat engkau pagaro oh iya Sawal
Oh iya. Waddi ga puasa Sawal ematu igabus si bawa puasa qada Ramadan. Barakna mahalangangi ukulan Ramalan pitung ngeso. Deto mapuasa pitung ngeso. Nah, iya romeki mapuasa Sawal. Waddi ga angka tau pandrita palabai. Nah, sabak makadami hadesa berpuasa 6 hari di bulan Syawal, puasa apapun tetap yang penting ukula Sawal. Jadi puasa qada no macio to ni puasa Sawal. Nah, magampan ya ro. Nah, cica banyak apalagi mai kaboti. Napa nih ga? Salah nih. Iya. Cuma tidak boleh puasa di hari lebaran. Cuma matu ya, kotako pemerintah menetapkan puasa hari hari Senin ya, hari Ahad, iya. Ketika dia tetapkan itu berarti kemungkinan matu, misalnya maka dia naga puasa tadi, maka dia naga gena, nah sabak dia kada berpuasa 30 hari, maka kami berpuasa 1 bulan. Nah iya sange siulak kada 20 seraso, nah kada 30, tebak ya. Cuma angka tau pandrita maka dah iya ko 20 asera puasa aja monri mulo malepa. Gana 30 tuh. Karena tidak makan sebelum lebaran itu dihitung 1 hari puasa. Boleh pi malepa na pemandre, makanya ko Idul Adha hai deto mandre tetolo malepa. Nah sabak puasa itu 9, 10 Zulhijjah. Jadi puasa 10 Zulhijjah itu puasa di hari lebaran, tapi toma puasa demi na to manre tolo malepa isunahkan. Iya ko Idul Fitri isunahkan manre mak dusa napalo malepa. Iya ko 20 ya sera puasa aja tandre talo malepa. Gena ita 20. Nah, itu kalau penjelasan di ilmu hikmah. Ada 2 penjelasannya itu. Iya, saya kira ia naruh pengolongan maliban ni betul Pak Bahar. Mini tete ruah. Saya kira ia naruh mudah-mudahan saya dampak ngangi yang paling pokok. Saya dampak ngangi bali bolata ke masalah. Saya alpa 2 bulan ya. 2 pulang nggak kayak anak alpa apa ya. Macam ni kak. Jadi memang kemarin sapari di Sidrap itu saya nukan. Mereka kesiman no kok jama-jamai saliwar roh. Karena dia itu gata watas tas kode. Jadi saya membelok jadwal sekarang itu. Tatalum ngesomilalasi dia kabupaten. Soal 1 kabupaten itu hanya 3 hari. Sudah itu pindah lagi ke kabupaten lain. Jadi makin rompai biasa ye. Sitar ruka 20 kapito sona deurewa. Jadi macam ni mak. Terakhir star Kalimantan finish Timur Leste. Jadi naro makadai tak bawa ke apa siulang apa ya memang ko Rajab dengan Maulid bila kada kosongkan saja di setiap 1 bulan itu. Dengan Ramadan juga saya minta dikosongkan karena tugas di luar. Saya kira ia nau pangolongan ni Bapak Ibu sekalian memagi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Iya, itu tadi amalan-amalan yang kita persiapkan untuk masuki bulan suci Ramadan. Engka balik penutup walupaiwi. Angka kama meraji-raji ma puasa nasat dingalena. Biasa tong kasih anak ta biasa ta Pak Guru toh. Deje tu gaga puasa si polo kok ya gamai puasa latihan ya sana. Tapi Pak Guru ki ya ko ciaki madak ka ciaki maliwasan, ciaki madodo nyawa ya ko manre subuh. Alaki nanre aja tataripa kanren. Sajibawa ni nandre ko paneta napaki malawairino tania kangi untuk minum untuk sahur napatinong ya rowe inungi jolo napatapalenda napatajapu ya ronandre beta sapa ya malibu ya kongka malibu-libu ya ketibiasa nandre malibu-libu pada goli pada iro tala timawi ya ro aja tandre jolo timawi napatemak bauna tabacangi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Napatandre kasarana, napatemak, napatala siaro aja timawi, langsung tapatama sumpata, tapi tatahangi napasai, napatakam kemudian kita makan, kemudian ditelan, tabaca la ilaha Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga tandre biasa nih, napaki malapakan rem, ya natu nakada pandre nyawamu, pandre rahasiamu, pandre ruhmu.
Angka tu tahu dena maliwasa tapi madodo nyawa. Dena pandai. Yana tu nak ni mau jolo. Dena madodo nyawa. Kemudian ajak tapak genak bali timpu tapak ganjil. Aja mau jolo aja mau tarekengi aja. Andre moki. Ya komeni maso ala ki we tinungi. Napas saji nan recek de. Nih rota bagi telu. Baca purang. Iya. Baca purang eta bagi telu. Napa tandre napa komeki minu kopi numoki kopi meki minu ngaga andre moki tapi matu terakhir we baca purange ala ki we aja na we esa ala ki we napa tomang angka tu kurilalang mapalla macakke baru-baru itu ya kok kusumpange tu we kadang mata mapalla macakke ya ko macakke itamai matan ramo tu macakke tu tama pada we esa letu ilalang ya nanti asa we na al kausarinu namolat tu wani de tamadakka namo maga rajina jamata maka lalau mak dompe maga made namo tiriwali pusat dia nami madaka pape nak dinge dia nami arakong yaitu kuena al kausarinu pacapurang iya miko iya tu mapalai tamma tatte 10 mi madaka ni jadi yana tu na silalung ya tu macakke mapalla i rasa kamu tu pada tu esa etamo ke tu macakke yana rotala pacapurang aja na tapole wa imonrina yan tu nak kada wena al kausar mola patutu ya tu na masuk na bawa dua ngaso dua pania tu pak dia tamadaka itu barakah na jijiri pake ko tomelo apa angka tu tau ko pura buka madodo nyawa pura na buka sandre tasoro nasa dena ya ulela masigi ko makoi dia na pandri rahasia na tu itu kuncinya jadi mapuasa sunnah ki rota pake dena masih satu Besa urasaka pak, urasaka makadam memang. Dan banyak jamaah yang mengakui makadam itu ketipake menyamang. Iya. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.